Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng yaki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebatlum bersena penbahaya kitiar rim. Pila abanyo yaki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat berpatar lumbahaya kitiar wan ai syangi ngin penbahaya ki. Daga jingsu kya bat ka jingsgo bitar halor ka jingsha le donbor jong way officer sarkar ya belatip kum u Dr. Sebok Buam. Ubadi officer ketenat veterinary ha kishipai border lanne ki BSF hanin kesengi kinoy lam jong seng KSU Nawar Jantia Circle kilalej ben yekendu yaw sub divisional officer ka amlarem ha West Jantia Hills district dagbai dag jingtho ban ujor persya ye kiti kishipai khaput kipla le don bor yaw tiu officer dag ba le klemakor ban pha panmap dag ba ngu hak jat jongki bat ka jing penlaw lengkhoj yeu yekni jingtho ban ujor halor ketik jing le don bor kishipai BSF Keseng kalapa aru ia ke kopi Shau Deputy Commissioner ke West Jantia Hills District nangta sya ke Chairperson jongka State Human Rights Commission badru Shau ba perstun tensong ubadeu Deputy Chief Minister ke Jela badru ia ketenat ki kampoying jongka sarkar Jela kidkhot jongka seng ha jing ilam jong somla Love Steven Khongla nangta Secretary usamla Platini Mukim kila dawa bagi bor sarkar naga Jela ki de bentuklar bad dawaru bade ban pensitom ye kiti sipai BSF ki badan keti ban le don bor persya yaw officer sarkar ke Jela nga officer in charge ng Utapur Veterinary Dispensary mantang sing blay karweterik ne bunai baar ajar prosau dengan wan made su blay dengan wan khoi dok khasen sala kro te ke siau si pala dega namar hapor gaya lenti kine ki BSF ki banga ju ya tre lang man kapor dodon keno kes ngawan man kapor sa kem jong ki meki lai ngaman kapor te hangta ki le tokit janga ki tokit janga hata rukamba kumbang adeu kharbangla te ngaru hata kapor nga jing siau si nga kuntuli ki haba ye bangla ba wan sine man kapor sine sa po yu jongi po ri jongi po India beli film ju keren ju tekit ya ki masiru ki don hang ne khmat nga i ba ki don te beli film ya kem ya ki ne te hang ta ngasdang man sondur ya ngasdang ban ring video ya ki masiru ba ya ki nga keli hadin bagi i bang ring video ki kini kan san ya kama ba yang ingin tan be jame sate sayu cha 0 point ngin siap jap jame hanem don ba yu te gitu ki masiru le kem himame ngim tra kem yang ta te hang ta nga perta don kini ki brio be tre hang ne ki te gi meki pada ma gi platnang pra ki nyanut te don na we ba ya don bak phai dok kha pada ki dang ya bamja hakata ka por ki yok snyau ki bak phai dok kha ki wan ki ken thei ki arut ki ken thei ta we ta trai dukan hang ne tu ta te klem yo rau king trai te tang ta ki arut ken thei bak phai dok kha hang te ki nga ki wan ya rap bani keren ya keren hang ta ki samut ban pulut ya ka patlun jonga ki ka patlun jonga mut pulut lengkhut ya nga ta nang ta hang ta pade yang ban panmap ya nga ta ha kejat kata ngawang ban panmap haduk kejat dengan ngam la re telo jajan ye bakla tengah la panmap mo tambah haduh kejat dengan nam la re tenang ta hang te pade kisa keni ya ka mobile tinggi yang ban ya keren kim tidak ada ki pha be pi ban le support 0 point tan yang ban yo ban de siap ya ban keno yang atau pikan mau nem kerting jong ita ki BSF kan mau tang yo we Rejendar Kumar idan arngot we ta Rejendar Kumar wa kham yong ta we pade bali yang kan mau pai kerteng atau bayang udah Rejendar Kumar mentar kidang pat higa mobile janga kadang non chaki kila le chati ila karpat ban kinai mobile ki mai rupa kila lot ki sopti jong pi bro tu menne kitan jebor kitan rendang kitan ebet dengan harga jingting yang makin siap yang asat ki indra yang asat 0 point dengan eksat yang mul ban pet ki kalai no ka sopti ternyata gak khamlai ban pet kitan wit mar armor onut ki don tiki mut pen lek lek kuji pipat hadin ta bawan ki anu kete ta ki ang ni jinjar me bemele komne yin lek lek kuji me mi hapan map mi hap yu hap hamu hapo kejat Krek cuba ci, la krek cuba ci sang i prek o
Pre unu balung ubo ai la khwahiu au ba petani sipai au ti serok. Moi cepetan au sebang la da tadai ba kecamau. La tadai tita moi cu tadai sapa ka petulun su peleleng tau ang cepetan ni au sebang la cu sit jip yau. La pre la ma ai la ta pre ai la ta ri apa au sangai si tengren. Te pot pete iti sipai ho balung ai Tela share he ai la ta sangai ya sangai ti si tengren. ai ong he Ang ya orang media la ta pak suya map ya pak suya map isa ne itu suya map ya. Toh nakaliang jom ke kasih Students Union wa Bentia Circle amenta kasni ilawan mi hakamat jong SDO amnaram banyak keren banyak tai alor kejingjia ke bajia main kasni kung kaseng ni pendrumjur bat ni dap dag jing songsi ba nakapor sakapor di parado parasnam jongi kisah tambor hagi ni ki beriu ki bedon kapor ban page sagi jaga kapot nitip ba ki BSF dan tegi defense ke kamram jong ki hi banyada yo put jong kari berban syakri ya kinong senang andre pause pade ke eg bejia kamtam sini ka than jongi naduk kinong rap naduk kinong let yol let hat ki syapan thot man la kapor mancepat kamau kala aja hagi than sim ro baladon ka jingya ther kuliro nakaliang jong BSF kalong ke eg bersosi kamtam ya jingjia ke bahmendin ke belaja ya wei parado parasnam jongi bedeiro wei nong tre jongga beritri kaseng kala simkhia nadu menin kasngi banya don bat lengkat batu banya keren shobangi kendu bat SDO ro yo ban kendu yo ban ngile persngau shu bakaseng hi kadon lengkat batu kamtam bat ki nong snong jongi than bodar lah kanu kopor bakadon kam di kajing keren jongi yo SDO mta kasngi kalong ba seso nomor nakaliang jong uhi ulan unsa communicate syaki haya authorities jongga BSF Fourth Battalion kebadan hapo umpling ngikermen ba nakaliang jongga department kan simi ya kata corrective measures ban regulate ya kani ka rokom trekam ke jonggi BSF kenang ba kinong snong kin don kajing sngan ngila yo hi kajing tip na i ba sebok buam sebok lak buam ba nakaliang jong i ila file ya ka FIR persya ya kini ki nong tambor ini kita ki BSF di ngatrai ketu kenyat la kejong ka benta di nakaliang jong keseng hi ngisyo thu bakaladon kata kajing penken kaan nakaliang jong ini ki BSF mangila ila thoru syaka chairperson jong ka state human rights commission bangin phajing thoru syaw home minister bantel akam ya kini kerkom trekam jong ini BSF di nakaliang jong keseng hi ka penrumjur biang sesin ya kajing le tomen jongi ni BSF ya we nagi paradok parasnam jongi bat ngingit scam balang ba kaniga mat bangila sim bat ngila wanra kamat SDO kalong ko beseso bat kanom jeshu nang ni syakmat